Эһиги Саха Республикатын наротун мастера, Саха Ихин Чинчиятчи, Элбах книге автора, историческая наука кандидата, Хотугулу илинги народтар тылларын, оны культураларын үеретер институт доцена Светлана Ивановна Петрова үеретер көрдөрөр методической қабаннақ дискетін көрігіт. Бу дискеға кирбит мастер-класстар Саха үгес болбут ихин культуратын интерьергячилерге, оскола, орто анал, оны үрдік өрәқ кахаларгар, ис қайыс қатын өретер учуталларгар, оны биддилен мастердарға ананар. Мастер-класса устарга фольклор, оны культура кафедратын ихинен терилдебит Светлана Ивановна Салаяр уран ис мастерство үрдік осколатыгар жарықтанар мастердар, онна истенеңнер кыттан көмөлөстүлер. Саха жақтарын истениите, саха таңахан тиги, оюлан, жарқалан, выставкалаһын, оғыруанан тиги, кылынан өрү, кыбытан, аттаран тиги, жон серге сеңәритин ылла.